Ke division clear to te in Zavai in Zibaivik ule Tunkar chung Longklai district til theng langsar zwal te lo clear hawang u. MJA Longklai district Golden Jubilee lungphun hon na nei ani. Longklai ha Mizoram level chess championship zofel ani. Nithum o land revenue assessment chung changa inzirtir na khar na hun bat sai ani. Christian Hospital Longklai Mantur PSA oxygen generator Oxylife Pathum hon na nei ani. World Consumer Rights Day sanghi somni panhi man ani. Tilal biak chungi kani atuna chanchin kim changzokin. MJA Longklai District Golden Jubilee lungphun hon na nei ani. Mizoram Journalists Association MJA in Kumsomnga atlin Golden Jubilee thinchia nana. MJA Longklai District in Longklai Press Club lung an phunchu zirtop ni khan Longklai East bial to MLA Agriculture Development Board Vice Chairman PH Biakza Wachwana hong lungphun hon zo a Longklai Press Club hun mana PH Biakza Wachwan District MJA member te chu MJA Golden Jubilee chi bai bukin du sakna ahlana sarkar khalngil le mipui te hne thuchangkai thedar konga chanchin bumi te an poimo hle ti soin Mizoram sarkar po in ngai poimo in antan MJA pension scheme arwa man meka relo te man the ani thwai be sei om atia Longklai District MJA malak na le na tho dan thirin lung oi thak le ashat thu soin chanchin bumi ten mipui ril rusuk thlek kwai her tur theina an nei chu a thazonga man apoimo thu soya chumi konga chuan thurin tlak thedar thin Longklai District MJA member te chu fak om ati thu soi PH Biakza Wachwan MJA chu kumsomnga tling to pol ani angin member te po puitling zia pu a midang ta na enton tlak le kong dik ko mu tu ni tum turin acha a Longklai District MJA member te chu tho ho na cha in lungrwal na le in pum khat na nen malam panzel turin du sakna hla na ni PH Biakza wa hian March ni somni pathum sang ni somni pahni a aizola MJA Golden Jubilee lom na le General Conference a ankal na tur sen so phuruknan District MJA te hi cheng sing ni ahlan ngalbok MJA Golden Jubilee lungphun hon na hun hi District MJA Treasurer PH Larin Moyan Kaishwain Lairam Higher Academy of Science Lahas Principal Reverend C Chanchin Moyan hunser amanga District MJA President Pulang Hitaral te chuan thu soin Mizoram Sarkar le Lai Autonomous District Council Sarkar ten journalist te an ngai poimo thin na le in hong taka an thop pi thin na lom thu soya sombik te hne na changin thu soi le zai thiam zai ngai thak ni in District MJA Secretary Pusi Zachiangan lom thu soin huna khar ani Longklai District MJA ten MJA Golden Jubilee lungphun hon na hun an buat saya hian khwalian PH Biakza wa hi LADC Executive Member in Charge LAD Pu Si Rongura Town Committee Chairman Pu Sang Huliana Mwalchin MDC Putilal Engwana le MDC Puke Shekung Tele MNF District Headquarters President Le Shwai to Dangten Antoy Oma Longklai DIPRO Pusilal Shwai Kwang le LADC INPR Department IO PC Chwawding aten hunan man puibok MJA hi kumsang kazakwa somsari panhi March ni somni pathum khan din ni in kumin hi an kumsomnga na Golden Jubilee kumani a MJA Golden Jubilee lomna pol hian Longklai District MJA chuan January ni sari sanghi somni panhi khan Jubilee May Day tin January ni somni paryat sanghi somni panhi khan annual conference anlo mangto a February ni som sanghi somni panhi khan Lai Autonomous District Council LADC Head of Department tetan le February ni somni pali sanghi somni panhi khan State Sarkar Maya Head of Office te tan Media Awareness Program bat sai le bokin March ni som paryat sanghi somni panhi khan Golden Jubilee lungphun an hon ba ka MJA Golden Jubilee pwal hian Lairam Christian Medical Center and Hospital LCMCNH chan puina cheng sanga an hlan bok ani Longklai Mizoram Level Chess Championship zofel ani Longklai District Chess Association buat sai Mizoram State Level Chess Tournament ni thum chung o chu tlang taka zofel ni in Afro Trauma Longklai District chu champion ani karna hun man pui tu le khwalian pusi sang changa EM Sport changtu chuan
Longklai District Chess Association shwai tu te malak na zara chess tournament bat sai ani hi alom om hle a Longklai District achanga chess tournament khel tu players chanhem tak antel thei chu masona du om tak ani thu le malam huna po chess tournament bat sai ani le thei nan LADC chuan budget a po ada to ani atibok tin players te po thei top chwa zel tur le thiam na sang tak neya Mizoram pon lam thleng po a chhuak thei tur khopa in bat sai zel turin a cha pok ani Mizoram State Level Chess Tournament khel zo ta ka hian player somli pani ten tournament thi an khela he tournament thi round sari khel ani a Aizol Lunglei sia ha le Longklai District atangin an fuan khom ani hetiang hi lomanan lak dan ani champion F Rokthwa ma Longklai District runners up Robert Runremoya Lunglei District le first runners up Richard HT Laltlan Chwa sia ha district te ani World Consumer Rights Day sang hi somni pani man ani Consumer Rights Day sang hi somni pani pualin Longklai DC Conference Hall a thole ni khan hun man ani a Longklai Borsap Charge Lamek tu P Marilyn Rajakhum thangi chu khwal lian ani P Marilyn Rajakhum thangi chuan consumer ten digna chanvo an nei chu danin thataka ahum hal sak thu sain consumer ten chorchang kai na chang hriat apoi moti asoya tunlaya internet manga inbum na tam mai chu sumdong le mi pui mamo petu service provider ten consumer te hriat turchin an hriat tir thattok lo wang ani ti te po ngai to thei tak nia a hriat thu soin sumdong le mi pui mamo petu te chu an mani dor tu ten an chan vo dik tak an chan thei na na rin om taka mi pui rongbol turin a cha ani he hun hi Longklai District Civil Supplies Officer pu larin sangana kai shwaya Commonwealth Consumer Rights Day thu pui Fair Digital Finance ti mangin Mizoram Rural Bank Longklai branch ha Chief Manager pu Joseph Lalrem Rata chuan tun lai thiam na manga khol thak nei che sang le internet kal tlanga sum khoi chet vel chungchang le dikle fel fai taka man ani thei dan tur chungchang a choya Consumer Association le Consumer Forum IO Tene na changa thu soi ngai thak ni bokin Longklai DCSO office in World Consumer Rights Day sang hi somni pani puala consumer te zirtir na video clip an bat sai chu thlir ho ngal ani bok he huna hian Longklai sarkar official te Consumer Forum Consumer Association sumdong pol tlomngai pol le kaushan IO te an kal khomani khovel hwa po consumer te digna hum hal tura mala tu inzom khom pol Consumers International Bull tumin kumsang khazukwa samriat pathum atang khan March ni som panga hi World Consumer Rights Day atan manchan ani a kumsang khazukwa samruk pani March ni som panga a khatila US President John F Kennedy US Congress a consumer te digna chanvo hum hal chungchang asoi atanga consumer te chanvo hum hal tur malakna lolian chauzel ani awangin heni hi World Consumer Rights Day atana rotle man ani Nithum o Land Revenue Assessment chungchanga inzirtir na kharna hun bat sai ani Land Revenue Assessment Preparation cum Training Revenue Department LADC bat sai LADC Complex BRC Hall nithum o inzirtir na hun bat sai chu ninga ni khan a kharna hun man ni in pusi sang changa EM Revenue Department chuan khwalian ni in man pui khwalian pusi sang changa chuan kan ram le namta na chazok le filfai zoka kan tho thei nan le masona ra bithar kan ra thei be se a he training hi bat sai ani a kan be se ang takin thatak le tlang taka kan zo thei hi alom om le a avoi khatna ani awangin a filfai lo lai deu le social tour po a om thei thu soin malam huna tun aya changtlung le filfai zo ka bat sai tu mani thu soi bok pusi sang chang ai em chuan vo in hian tax kontra te hena loman siam ania alom om hle mai he hi inti siak na thiang hlim ania loman dong tu te alom pui thu soin chuti ralin midang te po in chanda thar le zel tura fuin theitop i chhuat tlang zelang u atibok he huna hian puzir lan tlang atin the RO Sangau Division chuan loman pakhat na andon theina na theitop lo chwa chin tu pu esram moy February sang hi som hi pani pension na chuak ta chunga le Sangau Division chunga mi pui te hna lom thu soi ani he hun hi pu David Zau than tlanga RO Headquarters chuan kai shwain hetianga thoktu te ta na training hi kan la nei ngai lawa kan ho tu te le pusi sang changa em thanem ngai na wang ani a alom am tak zet ani ati he ni thum o inzirtir na hian LADC Revenue Department ngaya Division 10 atangin mi somruk vel antel theya Revenue Officer le ARO Headquarters ten zirtir na hi an pe ani Christian Hospital Longklai mantur PSA oxygen generator Oxylife pathum honna nei ani
Christian Hospital ลงทลายมันตูร์ออกซิเจนโคลทาร์ PSA Oxygen Generator Oxylife ปทุมจู Reverend ลัลเบียกเลนะ Associate General Secretary in Charge Service BCM จวนนิลายนี้คานมันงาลเทตูรินะฮองฮอนในอินคอม Christian Hospital ตัวละบาดเสีย Reverend อาร์ลัลเบียกเลนะจวนเขาเวลปุ่มปุยะชิเลงวางมีปุยกันไว้ MM ไลน์เฮชิเลงเฮียนเสียดนาริงอดอรุณเทนลาวาชิเลงเฮียนทิลชาติดุโปลเตกายฮารินเขาเวลมันช่างช่างนัสตะกับมาอันลากซาระทิลชาตั้มตักอลาวเทงอันยีติทุสยินตุนจุมาออกซิเจนเสียมชวนคอลอันฮอนตูร์โปฮีเขาเวลปุ่มปุยหัวปะทิลชาติชินโปลประคัดอวางาลาวอินจันเล่คนเละมันเทตุราเปเฟลอลาวนิตาอันยีติอินเฮโคลทาร์ฮีดัมลาวเละอามามออพยากติตานมันสมนัทเลนตัวอลาวนิเทนานอห้องงาลอันนี้Oxygen Coal Tar Hon na Income hi Reverend Arlan Munzira Executive Secretary Longklai Area BCM Chuan Kai Shwayin Dr. Lal Ramzawa Director Medical Department BCM Chuan Technical Report pe a report tarlan ani dan chuan Longklai Oxygen Siam Chuan na Coal Buntur hian Asia Pacific Baptist Federation Turon anga malak ani thule Collective Power of One International Pole in Coal and Pek Thuatar langa Coal bun fel ani hian apum puya an sen so za thi cheng noi som pali atang noi som paruk inkar ani thu tar lang bokin coal an bun chu PSA Oxygen Generator Oxylife pathum ti ani thu le voi khata khum som ni damlo som ni achom thei thu soi lang bokin helai muna coal thar bun ani thei na tura ngai twa na tha le jung seng tu jong song ten hena lom thu asoi ngal bok ani Oxygen Coal Tar Hon na hi Reverend B. Zasonalai General Secretary LKBK Dr. Zothan Parichat Chwak Medical Superintendent District Hospital le Dr. B. Zonan Sanga Medical Superintendent LCMCNH Baka Tel Tura Ansom Mithanem Tak Ankal Khoma Reverend K. Raldo Sanga BCM Longklai South Pastor Bial Chuan Malsom na in Hunakharani Class 4 le Class 8 Zirlai Tetana Common Questions Examination about say result chwa ani Tholeni Khan Lai Autonomous District Council Nwaya Primary School, Class 4 Le Middle School, Class 8 Zirlai Tetana Board Sai Common Questions Examination Result Butsu, Pu Andrew Latlansara EM Middle School Changtu Le Controlling Authority LAD CBSE Nibok Chuan Apisa Atlangzar. Results Butlangzar tu Pu Andrew Latlansara Chuan COVID-19 Shipui Le Ngawanga Harsat na Shang Kanto na Sat MM Lain LAD CBSE Thok tu Tele Education Department Officers le thok tu zong song ten thei top an chuan azara examination board sai theya kan om chu alom tak zeta kan ram le nam tan ani mai baka zirna konga an thanem ngai na lom thu soin thok tu te chu afak thole malam huna po thei top chwa tlang zel turina som ngalani he income hi pu azai thanga secretary LAD CBSE chuan kai shoin report tlang puya pe a puje van tlanga president LAD CBSE chuan lom thu soina le Fuina Tutsa Asoibok, Pivan Boy Tasung Tinza, Controller of Examination LAD CBSE Chuan Top 10 na lang tebaka, results lang pui Chair Chuan Anebok. He program ahian PJF Lan Machuana Education Officer, Middle School, P. Shangtan Moy Education Officer, Primary School tebaka, Middle School le Primary School Zirtir to Chen Katte Antel Ane. Longklai DIPRO office in MJA Golden Jubilee Puarin District MJA member Telom Puina Thuziak Anlan. Longklai District Information and Public Relations Office Chuan Mizoram Journalists Association MJA Golden Jubilee Puarin MJA Longklai District member Tetsu DIPRO office Chambara Thimpui in Puin Lompui na le tu sakna Thuziak Anlan. He huna hian Longklai DIPRO pusila shwai tlanga chuan MJA 10 Golden Jubilee kum tluang taka an thling thei chu an lompui tak sak ti lan tir nan lompui na le du sakna thusiak buat saya an pala thimpui buat sai sak an ni thu saya MJA member te chu kong chho zo a tlang chip mun thing tho chuang kai ta anga in nga ya Golden Jubilee kum chu ha dam le hlim taka man tum tura cha in chol ero chol hlen lawa thansa adai hnuwa Thui le sang zok theng tura thei top chhuat chunzom zel turina cha a du sakna hlan ngalani District MJA President Pulang Hitaral te chuan INPR Department le MJA 10 atir changa tho ho na thatak neya phei khai rwal taka kumsom nga na an chuang kai dun thei chu lom omati thuwa soya Longklai District INPR office le District MJA te tho ho na that zia chu tungka asoya ngai to lova program engemaw zat an hwai hot ho le hun poimo a an enjoy om thin dan chuan Chongka in asoi the aya fe in apuang ani ati
MJA Golden Jubilee lom puina le du sakna thuziak chu IMPR Longklai District Office mingin pion PKL fakmoi chuan District MJA IO alodong tu President Pulang Heteral te kuta hlana Shajeng na nemkai tur thla khoni in District IMPR Office staff le District MJA member te chuan Golden Jubilee puala thingpui roi buat sai chu ankil hozui ani Mizoram Rural Bank Walpui NG branch in Raltan te hena chanpuina anhlan Mizoram Rural Bank Walpui NG branch te chuan ninga ni khan Walpui NG Raltan te tan chanpuina poisa fai cheng sing khat sangli zanga anhlan Heng thilpek te hi puram hluna manager MRB in hlanna aneya hetiang hian thilpek hi semchwa ani Walpui NG East cheng sangkwa zanga Walpui NG West cheng sanga Mizoram Rural Bank Walpui NG branch manager le staff te chunga Walpui NG Raltan committee te chuan lom thuan soi tak meu ani Longklaya ahma saber ni turin arm wrestling tournament buat sai ani Longklai District Arm Wrestling Association buat sayin ai bikon electric venga zirtop ni khan in elna buat sai ani he hun hi pulal chwanzawa wang tu chuan kai shwain in elna buat sai chan le ram manna an nei dan soifia tournament an buat sai theina tura mi in phal te chunga association mingin lom thu a soi ngal bok hemi nu hian technical committee ko ta hun hlanin in elna hi chan ngal ani he arm wrestling tournament a hian Longklai district pon aizol le lunglei atangin lotel an om boka apum puya mi somrat chuang an tel thei ani in elna hi weight category pariata thanni in me chepwala category pahni thanani bok he in elna hian champion of champions zonni in hemi huanga hian lazar zawa aizol chu champion ani bok Longklai district Chotapan Surya duty BSF 10 poisa le ral thwam thanem tak anman Longklai district a border security force duty te chuan tho channi khan poisa chengwai somruk pakhat chuang le ral thwam anmana anei tu nia pu mi panga te le anthil man te chu tho channi ve khan Longklai district chung Boropan Suri police station a anhlan BSF te hian India le Bangladesh in rina Chotapan Suri bula mobile checkpost a anman ti ansoya heng poisa ral thwam le anei tu pu BSF 10 anman te hi Longklai police station thlen puini in thu zofia ngai te thole ni khan zofia ani anthil man te hi Myanmar siam pistol pakhat le amuba ka 31.5 sporting rifle te le amu chemte ba ka India poisa chengnoi somruk pakhat zahni somruk ani Longklai district a COVID-19 chidan nami sing hriat sang khat zathum somkwa pali hena pe kanito Longklai district a COVID-19 chidan na pek chwa chu pek chun zom zel ni in he thu pat sai lai thing Longklai district chunga vaccine la to zong zong za chu mi sing hriat sang khat zathum somkwa pali ani Longklai district a vaccine la to mi sing hriat sang khat zathum somkwa pali zinga mi singa sang ruk zaruk somsari pathum 10 second dose la to in mi sang khat somsari pasari hena precautionary dose pek an ni to bok Kaushan Tuthar Baptist Church of Mizoram TKP Salem Unit Longklai in blood donation camp and buat sai TKP Salem Unit Longklai chuan tholeni khan Longklai area TKP blood donation calendar angin an kaushan hola blood donation camp and buat saya district blood bank Longklai ya thok tu 10 ahmuna thisen hi an lak sak ani thisen pek ma a income toy neya Tlangwal Jerry Zorem Thanga Assistant Secretary TKP Salem Unit in Kai Shwayin TKP Secretary Puro Hluzwala Chak Chwakin Thusoina Hun Mangin TKP Unit Shang 10 TKP Malak Nangai Puimo Athisin Kan Pechin Chu Alom Ati Thusoyin TKP Salem Unit te Thisen Pekonga Chanla Sau Turin Fuina Thu Asui Ani Thisen Petu te hi mi pa som paruk le hmei chia pali an vain mi somni ani a Thisen Unit somni an pe ani Medical reports District Hospital Longklai Tungkar chunga OPD in entir zat mi zathum som admit zat na pang pariat net mi somthum pakhat emergency case tum za paruk an nei bok naw piang pariat an oma thisin test tum za somthum paruk an nei ani operation tum ni nei ni in zaipui le zaite naw ani a Tungkar chungin District Hospital a mithi an nei lo ani Christian Hospital Tungkar chunga OPD in entir zat mi somsari damdoi ina na pangpasari nen mi sompali da lu an oma damdoi ina tengin mi panga chwa tiran nei ani naw piang an omlawa mi panga nei na vaccine pe kan ni Tungkar chungin Christian Hospital a thisen
จุ่มสมเรียดปฐุมเตสอันเนียมิทีเลนาวเปียงันละวะเฮทุบาดใส่ไล่ทิ้งอินเก็บินรักปลีอันเนเมกันนี่ตุงการช่วงอินเรกมังอินแซมเปิลสมทุมปกว่าเตสนี้อิน positive หมุดสวปริยาตันอันนี้LCMCN Hospital ตุนการช่วงอุปเดนเอ็นทีร์จัดมีจัดสมสริปประคัดadmit จัดนาวปังปกว่าเนนมีสมทุมปริยัติ casualty case จุ่มสมเรียดปรุกในยิน casualty emergency case จุ่มสมปลีอันในบอกนาวเปียงันละว่ามีประคัดเนี่ยนะวัคซีนเปกันนี่ตุนการช่วงยัน operation จุ่มสมปฐุมในนี้อินใจเตนาวจุ่มกว่าเละใจปุยจุ่มลีอันในอันนี้ตุงการช่วงอิน LCMCN Hospital มิทีปันนี่อันออกมาเหตุบัตรใส่ไล่ทิ้งอินเก็บเป็นรักอันในเราบอกเร็กมังอินตุงการช่วงอิน sample จะสมเหตุปลีเตสนี้อิน positive ปันนี่หมุดสวะอันในอันนี้ POL reports Mizo Fat Filling Station เหตุบัตรใส่ไล่ทิ้งอิน Mizo Fat Filling Station petrol MSC liter ขัดเจียงสมกว่าปรุกเล็บไปสมรุกประคัดนี้อินตุงการช่วงอินลิตรสิงขัดสังเหตุเราเทงทราลิตรสิงเหตุสังขัดจังาสมสริชัลชวานี้อินฟรีเซลเปกชวาอันนี้ตุนดินมุนาเปโตรเอ็กซ์พีลิตรขัดเจียงจะประคัดเล็บไปสมทุ่มปฐุมนี้อินตุงการช่วงอินลิตรสิงขัดสังเหตุเราเทงทราลิตรสังกว่าจะลิสมงาชัลชวานี้อินฟรีเซลเปกชวาอันนี้ดีเซล HSD ลิตรขัดเจียงสมรัดประคัดเล็บไปสมลีปัสรินีอินตุนการช่วงอินลิตรสิงรุกสังเลียเราเทงทราลิตรสิงรุกสังเหตุสริชัลชวานี้อินฟรีเซลเปกชวาเมกันนี้Mavula Filling Station เหตุวัดใส่ไล่ทิ้งอิน Mavula Filling Station petrol MS ลิตรขัดเจียงสมกว่าปรุกเล็บไปสมรุกอันนี้ตุงการช่วงอิน petrol MS ลิตรสิงขัดสังทุ่มเราเทงทราลิตรสิงขัดสังเหตุจังาชัลชวานี้อินฟรีเซลเปกชวาอันนี้ดีเซล HSD ลิตรขัดเจียงสมรัดประคัดเล็บไปสมงานนี้อินตุงการช่วงอินลิตรหน่วยขัดสิงขัดสังทุ่มเราเทงทราลิตรสิงกว่าชัลชวานี้อินฟรีเซลเปกชวาอันนี้LPG report MS Kuma Gas Agency ตุนการช่วงอิน MS Kuma Gas Agency ไอรองบอลนักเกสบูร์สังขัดสมนิปรุกเราเทงcommercial gas เราเทงทารอมเราทุ่งเหตุบัตรใส่ไล่ทิ้งอิน LCV งาเลทิ้งกาเซมเมกนี้อินเราเทงเลตัวระเบิดเซจูขบวนนาเลลงทายเวียงปุยเซมชุนสมตัวนี้อังดุนตินหุนาไอรองบอลนักเกสฮีบูร์ขัดเจงสังขัดสมรุกอันนี้commercial gas ฮีบูร์ขัดเจงสังนี้จะทุ่มสมกว่าอันนี้คติส่งขตุงการช่วงลงกลายดิสตริกทิลเชียงหลังซาร์จวลกันเคลียร์เฮาเทตจุนี้